afa sithokoza kakhulu kunina sithokoza kakhulu mina bethilo siselapho kuzo zonke izinduna zamabutho angeke ngande kakhulu usuku lwanamhlanje lubaluleke kakhulu ngoba luyisikhumbuzo ukuthi yini eyake yenzeka uZulu ngoba ayiphumanga nje impi yayodwa base besithinte la singathintwayo khona yena besilo ngingagxili kakhulu ukubika nje empini yonke ukuthi umsamo kaZulu nani nonke niwaziyo semashobeni umile njengalosuku uJinindi ekhipha ibutho nami ngenze kanjalo kuyoze kufike usuku lwasesandlwane ngoba nazi ke nina besilo ukuthi umkhosi weshwama sisuka kuwo indlu yomkhosi weshwama la khona okuyisibaya sasemashobeni ngoba siyibutho sasihlangene nje niyawukhumbula ukuthi kunenhlambelo inhlambelo ke ngoba nibona izulu lokhu lina njalo lenzela ukuthi ithambe la kade sikhuleka khona ithambe kuyothi imisi ithambile kuyawuphuma ke ilanga lishisa ukuze yome ukuze Zulu omnyama makufika usuku lokushisa kwenhlambelo ukuvula konyaka omusha nemisamo emisha ukuze ibambe kahle ngicabanga ukuthi impunga omsindazwe bayawazi lo msebenzi engikhuluma ngawo ukuthi ukuthi Zulu omnyama nango 1879 kulo nyaka ingonyama yayikhipha impi inhlambele isemanzi kodwa yathi mayibuye esandlwane angithanda ukugxila kakhulu ngeshiyane ngoba ingonyama isihlalo sasingashongo ukuthi akiwe eshiyane ingakho kubalekile ukuthi izwi lesilo ilona ekufanele ukuthi libe ngelokugcina bakhona abantwana phakathi kwethu cha eshiyane kwase kungabatwana nabesilo niyazi ukuthi kwenzakalani lapho kwase kweqeke umthetho womuntu omdala ngimncane nje ngeminyaka kodwa ngakwesigaba sengimdala kakhulu sengiyibuthe elidala mina phakathi kwethu nabesilo mntwana ufanane nokwami make njalo nabesilo ngalokhu ngifisa ukuba usikhumbuzana ukuthi lolu suku nje langalezi ayinsuku izulu lalinje ukuthi impilo kaZulu namhlanje ukukhumbula amaqhawe uqala namhlanje ngiyathokoza amakhosi akhona phakathi kwethu ezinduna ngiyabonga sekukhona nanezimeya phakathi kwethu zikhona lapha ebuthweni imeya seZululand ibutho lami nanti yani niyalibona aha bengicabanga nje khona lapha ebuthweni ke ngixoxisane noNjomani ukuthi konje singambeka kuphi lapha ke sibe nemeya esebuthweni uphethe uZululand sizayixoxa sihlanganisa amakhanda ngiyathokoza Zulu omnyama bekukubingelela impi kaphunga noMageba ngithokoze kakhulu nabesilo impi ngizoyikhulula ngokosiko lwakhona ngiphume nayo
ngichitheke kodwa vese ngokosiko ayikho impheka kuyaphuma ekhaya ilambile. Kumele ukuthi ninabesilo nithola ukuthi nibambe isikhafu bese nibambe indlela. Okuyindlela enhle amakhosi azoba nani ngoba ngishilo nje ukuthi umsamo wenu ngisuka kuwo. Konke kumi ngomumo nenhlambele isemanzi iza ukunivikela. Ngiyathokoza ninabesilo. Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, bayethe, bayethe. Ekazokhothangani ngoba sonke izindlovu zokhothwa ngabonina ilanga lisilahlile madoda cela kithi kaZulu lapho singenamgodi okuxasha izwe lisiphikile bondaba esingenasihlangu Vamos